ngoba wawenza okungalungile phambi kobuso bakhe. Zathi lezi insizwa seziyikhulumile indaba zase zimdayisa lo mfowabo zamdayisela bezizwe base bemthatha bezizwe bahamba naye bayisizweni sabo. Uma befika lapho esizweni sabo bathi hayi siyambona impela uhlukile kodwa hayi akafani nathi khona kungafani nathi yathi mayikhuluma le ndaba ngase ngicabanga ngelinye ilanga abakhokheli bami bayalazi udaba abakhokheli engangadlula kulo ekwathi makufika abashumayeli phambi komnyango bebuza uthi umkhokheli kwenze njani wathi omunye umshumayeli wathi hayi kona umkhokheli bengiye ngimbone ukuthi ngathi uhlukile basho njalo amadoda esedayisiwe le ndoda yadayiselwa bezizwe basebeshwa bezizwe bathi ene umuntu impela kodwa uhlukile akafani nathi base bemthatha bemnika indawo bambeka kahle laba bembeka kahle khona waseyizuza le yandaba yele lapho lakhe ayexoxele ngalabafowabo base bemthatha kule ndawo yabezizwe base bembeka bamenza inkosi kwesizweni saba ibongo senkulu esizweni yasifika indlala lapha ezweni lakubo kwathi makufika indlala lapha ezweni lakubo kwase kutholakala ukuthi la kukhona ukudla ikulesizwe la kudayiswa khona umfowabo base behamba bafowabo sebeyofuna ukudla lapha labadayisa khona umfowabo abasamboni ngoba babemtshinga ngoba babeyitshela ukuthi mafika phakathi kwabantu abangamazi bazofika bambulale ngoba befika umuntu abangamazi ukuthi uyini kanti uzofika lapha bekwabe inkosi uma befika bafike lapha ekwakhe yena uyababona bazofuna ukudla balambile ukudla kukho ezweni labo uthi wasekhipha ukudla banikeza ayibongo senkolo sezweni noma ngabe umuntu usekhathazeka kangakanani ngiyabonga ngane yami inkosi kusise ngizwile inhliziyo yakho nokukhuluma kwakho ukuthi ungumthetheleli noma ngabe usugqilazeke kangakanani usunenzondo engakanani nalowo muntu onenzondo yakho onenzondo naye kodwa sifundeni eNazaretha ukudlula intweni sifunde eNazaretha ukuthethelela ngaso sonke isikhathi ukuze sizokwazi ukuphila kulomsebenzi onyazi lwezulu kuningi kakhulu mangaqhubeka kuzolimala inkonzo yomgidi kanti umkhokheli ukhulume ngenkonzo yomgidi noma kodwa ukhuluma ngenkonzo yomgidi ngithi inkosi ayibusise senikuzwile.